kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa ada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano yung kindilyo ayaban di anak kaw. Ay nawaw, anya a plano nanang. Awan ka di pa'y plano yung agkalay siya. Apay akalay samot ng tibagbagayo nanang. Amuyo mo't amad-amat training mo itigayim ko. Agabrudak nanang. Kaano nga ron nga agkalay siya kayo ngay? Diyak amo nanang. Awan samot ng timapasamak akalay sa. Anya? Pagpanunutak pa'y man anasayaat. Kaslaawan nga minan timariknak apanagayat kinidelyo. Ay nananang pangaasiyo, ta saan aday tatisang kadamagyo. Saan akalay sa ti priority nanang? Ti panag-abroad ko, ti priority ita. Nakaumay ka mo dito balay, Vanji. Agad masapol mo. Kuha nga mindelyo. Ibaga mo, Nanya, tapos saan taa mataktak. Kasapulak nga min ti kwarta para iti panag-abroad ko. Ay nawaw, at dapat intid ko akwartakin kay di napalabas alawas. Kurang day chay. Manupay ti kurang na. Sikaan no manutitid mo. Sapay maigatang ko may ti similya kin abuno tinabata akwarta. Makauray mo't data. Bayadak tumatlaang kan no makaabrodak. Dandani mo't kit din No apay ngamin ang masapol ng agabrod ka Isumit nga rod ti arapaap ko. Ti agabrod. Mabigla nga ro, talag ti kwarta nga itid ko kin ka. Ay na, agyaman na klaunay delyo. Day takit ti kayat ko kan ka. Nalaka ka amasit gan. Kumusta nga yan, Vanji? Nasaya at latamat. Nakumpletong ka din ti requirements mo, Kayla? Hay, saan pa'y nga rod? Adapay may sa akurang. Ay kat ilakad mo adagusin atap no maka-flight tamutin. Ay nawaw, nakompleto mo tibagin? Wan, adaintad ni Delio a kwarta kanyak, isuan na ilakad kon. Ay na, naimbag ka pa'y taada ni Delio apagdawatam. Ay kat siyempre mo Day tati ko na daad diskarte. No siyak, inutang ko pa'y kadagiti amok ti kwarta aginastos ko. Saan na bali tano ag-abroad ka? Dakkel to ti agsublikan ka. Makabayad kan to Sapay la kumata mapasamak ti ibagbagam, friend. Andaan tadakkel amalita bandi anak kaw. Agim paki ako nanang. No kasta, matulaw ti flight yaw. Unanang, hay kamaudyanan na matuloy matlaangan ti panag-abroad ko. Nasaya at mo't no kasta, tapno makaurnong kamay. Unanang, Kaano nga may ti flight yaw? inton umay alawas nanang. Dandani mo gaya man. May mayat matlaan no ag-flight kami, tapno makapagrugi kami mutan iti trabaho mi. Sa bagay awan mo nga min usto at trabahom ditoy. Nagpakada ka kadimat lang itinobyong, friend? Masapul ka di pay. Ay nawaw, di mo inbaga ka ni Delio a flight ta ita? Amo na matkit di, tanadakamat ko kankwan na nga gabroda. Wen ngam nagpakada ka kumamat, tapno amo na a flight ta ita. Sapay manu atawan ti kontrata ta itjay. Saan amabalin nga agawid ka no kaano akayat mo? I-text kun tulaan. Saan ka mat akas ta itinobyong idikat? Jak marud maawatan tiriknak ita, friend. Kasla awanen mariknak apanagayat para itiday di adelyo. Ay unay kan, friend. Saan anasaya at ti kasta Agabrod ka laang, kasta mo't ti ibagbagam. Laglagi pam anidilyo ti nagpatulungam tapno makaabroad ka. Ay na friend, ditan pagsaritaan ti may papan itiday di a tao.
Siya kunti makaamukin ni Delio. Naimbagngal daw yun, nanaton niya. Kastama kang kadilyo nakaw. Ni Vanji. Ay nawaw, saan anak pakada ti anak ko kung kaya? Ne, saan mo't nana? Flight na ita. Anya? Apay ngay. Awan mo tinadakdakamat na nga itagaya mong ti flight da. Imbaga na nga agabroad. Kat awan tinaibaga na nung kaarong ti flight na. Ay una yun day ta abanjay. Urayak lang yung ti-text na nana. Ang mga nung nalipatan na lang tinag-text kanya. Sumber ka pa nga raw, ta kapita. Saan na nana? Agpakadak mo't lang. Tato tagor oray at trabaho kay Garden. Sige, intun maminsan laangan. Agan-anad ka. Narikat matgayam ti trabaho dito'y abroad anya, Ronnie. Wala. Talaga narigat mo lang. Te pagmayatan na lang. Kadakdakkel, ti sweldo tayo dito ko iya. Makalawas ko lang ang marikna kung ti banog ko. Talaga kasta. Ngam masapol nga anong san tayo. Masaya-saya atin ti kastoy. Ngam ti awan. Wanan adda tayo matan dito eh. Ang gayam. Gayam mo di kadwami tayo. Wan, ni Kayla. Gayam kan kalugarak matlaang. Kasta gayam. Apay ni Kayla. Awan mo kidi. Nadamag ko lang. Tayo sumot ni makikita kakadwam. Kunaklakit din no kursunadam ti gayam ko. Kitno sikat ti kursunata. Oy, friend, anya tiket asawan ti nakitak itay? Ay niya di nakitam, Kayla. Nakitak nga agsarsarita kayo manen iti dayjay aroni. Ay no, adda ka didakas na no makiinistorya ang kinironi. Awan mo't kit di friend. Ngam kasla na singad kayo matan iti tunggal maysa. Amom, friend, naibaga na akursunada na ka, no? Ay nawaw. Apay nga yakasta friend. Gwapo matkit din ni Ronnie. Adda itsura na. Kan, natayang friend. Ay sos. Ipalagip ko manan Adda tinobyom a pinanawam ije Pinas. Ay nasa nabali saan kami pa'y matanagkalay sa kinidilyo ka? Kat, anya nga ruti planom ka ni Delio. Ay, jak pa'y amo, friend. Panunutag pa'y man anaimbag no anya ti aramida. Kaslang amin awanan mariknak a panagayak para ken kuana. Mangantan friend. Umunakan. Ay nawaw. Apay, di ka mabisin aya? Basit lang matikinan mo iti agsapa. Sapay nadagsan ti trabaho tayo. Mabisinak Ngam? urayik ni Ronnie. Tagidan kami amangan intun madamdama. Anya? Ay sus! Awan lat ibagam no di Roni, lakanayunan. Dakas ka din. Adda tinobyom, ngam kastapay lang jar aramidam. Apay, umapal ka. Ay nawaw, anya nga'y kumati apalak. No di mo kaya ti makigiddan amangan kanyak, umuna akon amangan, friend. Okay, no problem, my friend. Hello, Delio. Agyaman naglaunay, tayo mawag ka Vanji. Kumusta kan dito abroad? Nasaya atak mo't. Imawagak, tada na patig nga ibagakan ka. Ay nawang, makapadanag ka mag... Ag-break tan, Delio. Anya, agbrektan ko na. Wan, agsinatan. Awanan mariknak a panagayat para ken ka. Pangasim, di mo kumaaramidon di kastoy kanyak. Di kan mang namnama kanyak. Last day to yan a panagsarita ta. Bye. Grabe ka mat, friend. Nalpasan, Kayla. Awanan parikot ko. Ay nawaw, takas lang naragsak ka pa, iti kastangar aramidam. Ay, wala. Talaga naragsakak. Ngamin, mabalinan nga aklonak ni Ronnie. Ta-imbreak kumatan ni Delio. Awan mat sigurong ti issue dito. Ay nawaw, kat no kaano lang, idinagamam mo kayo ka ni Ronnie. Makasta. Datan, Vanji? Wan, Ronnie. Aklonan ka. Ay na, agyaman aklaw na.
Ay, ayatin ka unay-unay. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, ay ayatan ka matan, Ronnie. Nagmayak ti tiritin na. Naragsak ka na di matlaang. O siyempre ituloy ang arutin ti mangan. Kalpasan na. Agpasyar naman. Tapno sulit ti day off ta. Hello, Nanang. Pudno ka day tinadamak ka. Ni Nanang mat, di napaymat ko na ako mustaan na. Agsaludsod mat na nadagos. Ag dinamag di ti lugar tayaw, ngayon break mo ni Dilyaw. Pudno ka day. Wan, Nanang, awan kamin kinidelyo. Ay unay kan anak kaw. Apay mat akasta. Anya nga rod ti maaramidak ngay, Nanang. Awan mat ti mariknak apanagay at para kenkwana. Saan nga iso ti lalaki nga ar-arapaapak, Nanang? Ag pudno ka man kanyak. Adang samat ti sa balim dita abroad. Maam-am mo yun to, Nanang. Ay nawaw. Nakapag-abroad ka laan. Kastamat tayo ti aramidam iti nubyaw. Di ka mabutang iti kunada karma. Adayamat. Ni Dilyaw tinang tulong king ka, iso anak kapag abroad ka. Ita, ibrik mo latan akas ta di taaw. May siya ka magayam ama ng gundaway. Ay, Nanang, no awanan ibagayo, agpakada akon. Umawagak tumanin kada kayo no sa anak abisi. Bye. Regalo para kin ka. Happy second anniversary. Ay na, agyaman na klaunay, Ronnie. Isuot mo dahil nga alahas, ha? Pudno ka di abalitok daytoy. Saan? Yung nangina dahil ta. Ay nawa, unaklakit din na pudno abalitok dayto ang kwentas. Peke matgayam. Una, saan mo ta basta-basta depression na? Nangina mo't lang, tabayat ti quality ti materialis sa naramat. Ano kaya't mo, ipakitak ti resibo keng ka? Saanon? Awan matlaangan maaramida. Bayam, ikatangan kanto iti balito ka kwentas no makaurnongak. Promise? Promise, iurnongak ti balito ka kwentas mo. Ay nawa, new number mati umaw-awan. Song batak latan, ang mga nun napatid ti bagana. Hello? Awanan kay tibayin. Isumat lagayam asanan nga agpaw iti asawak. Ha? Asino da ito eh? Saan kay nga am mo? Jakmet lang ang am mo ti asawa yu adak-dakamatin nyo. Siyak laang ba't tiligal nga asawa ni Ronnie? Anya? Adaywam ti asawak. No di mo kayat ngay di mandaka. No kasta, adagaya man asawa na. Adda nga rod. No di mo pa'y adaywan ti asawak. Ipadeport kayo atwa. Saan asyak ti kalabanin nyo? Tauray adda kayo di tabrod. Kapailan kayo apirukan. Oh, apay akas tatilangam, Vanji. Kasla madanagan ka unay Asino di kinasaritam iti cellphone mo Awanan ba inday di Ronnie? Adamit gaya man asawa na ijay Pinas. Anya? Api nga inlimad mo ti may papan iti asawam ijay Pinas, ha? Sorry, Vanji. Pinangnamnaman aklang iti manu atawan. Ulbud ka! Iso kahit kumudlaan ti makibreaking ka. Kasta kalakanakan ka, ha? Napatag kanyak ti pamilyak, Vanji. Talagang awanan kay ti bain. Kumano kay ti sangwanak itamat lang. Awan pa'y sir-serbing! Ada bad news ko keng ka, Vanji. Anyamanan, heartbroken lang aruden da tao. Ano kasta? Nag-break kayon ka ni Ronnie? Wanan napatid ka no ti pamilya na kinkwana. Daytan ti ibagbagak keng ka, friend. Wrong move ka. Si aasawa mo't gayam tinangisukatam ka ni Dilyo. Ang adapay nadagdagsan aparikot ta, friend. Anyamanan dayta. Saanen amabalin nga erinyo tati kontrata ta. Agkasay kano ti bus tayo iti tauhan da. Anya, ay una yan.
Agigiddan matan ti parikot. Awanan na, agawid tan numalpas ti kontrata ta. Makabulan lang nga agtrabaho ta dito eh. Kumusta matibiyag iji abroad, Banjay? Makapasadot nanang. Apa yan? Nagado ti pagbababaw yak. Ayun kayam. Ayan nga, itinang isukatam kinidilyaw. Pangaasi man nanang. Di yu ipalagip day ka. Tida magkaw kat ada ti runay, itibiyag mo. Pamilyado day kay nanang. Linukunak lang iti mano at awan. Handya? Nidil yung nga tananang. Kaya't ko ang makasarita ti ex ko. Iso lang ang tinamnamak nanang. Ay, awanan ah. Awanen? Anya ti awanen nanang? Awanen ni Delio? Anya ti napasamakan ko na. Apay matadiyin baga adagos kanya. Naa, di ka grungam ah. Urayam ngamin amal paste bagat. Ah? Awanan tinamnamang kinkwana. Ngamin, adamot tayo nasawa na. Anya? Ni Delio matay kay nanang. Asawa na di kadwana. Wey, isuday jay ti asawa na. Nagpintas. Ayun ah, napimpintas ti asawa na ng itisika. Diyak ka mo nanang. Mananggundaway kan tumag ngamin idida kayong pailaan. No saan ko siguro nga imbrek ni Delio iti. Siyak ko matikad-kadwana ita. Naglawag a pinagkwarta am laang ni Dilyaw tapno maka-abroad ka. Idi naka-abroad ka, awanan, nakalipat kan. Dayta ti pagbababaw yak ita nanang. Awanan, naladawan day ta pa nagbabawin, tanang asawa mo tan ni Dilyaw iti sa balay. Ada pa yan anak da. Awanan, ti maaramidam. Adda pay nanang. Urayak ang mabalo ni Delio. Ay, awan mon banjay. Akluno mo na. Akluno, asaanan asikati ay ayaten na. Ay, namaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno mapasaya at mulaang ti biyag mo. Laglagi pam asaan amay may sa ti aldaw. Ang mga no agpalataktoken ka dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, namaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, namaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, namaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, namaw! Itay pay adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Babalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, Lisa, anak ko. Ay nawaw, apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam agpasyarda mo dito ibalay. Nabayag mo nga minin idinaudi ang nagpasyarda dito. Wen tabi si damot nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisida. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan, awagak inton madamdama. Tapay nga inton madamdama pailaan. Mabalin mo't nga itan. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel na kay?
Ni Lisa ba? Apay ka no? Anya tinyawag ti kabsat mo? Agpasyar tayo ka no, hindi balay ta. Day talaga yun. Kailiw na kasiguro ni nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpasyar tayo ijay. Bisyak mo nga ron. Nga dati free time ko, agi nalaki di ha. Unay kan. Ikam kumamot iti oras ti inam. Ah? Mawatan mo siguro ni Nana. Amo na mo ta, bisyak nga anak na. Itata si bibiyag pa'y ti inam. Kumusta ang kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa'y ti inam. Sana kas kanyak. Ubingak pa'y lang kat naulila akon. Ay nawa, di tan pagsaritaan ti may papaniti day ta ba anak. At danto ano mawaya anak. Amang ano day tapay ti pagapaan ta. Teko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katuan mat nanang. Apay nga ron nga awan na makita. Amangan no busy dayjay. Ay unay mutan ti kasta. Busy la akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag. Isublik ton ti bulod ko abiyag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Kat, day tamat ti puno alakaw. Ala, bayan nyo. Kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalingke, iso adu magasak to, iji ayanda, tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din o, sino ti bagbaga ni manang mo abisitak. Sika magam Lisa. Anyan gagaram. Kasangay ni nanang inton umayalawas, Manong. Kahit Plano ko maasorpresaan. Mangtad ka iti oray 10,000, Manong. ay nawa, dakkel mo't unay ta daw dawata mo. Wan ta sorpresaan tangarod ni nanang. Ano anya tada, iso ko mati anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapul nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo itinitif amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bungga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno addamot gastusan tayo. Aywan gayam. Sarungkaran yung mat ani nanang. Nang runa inton birthday na. Da kayo tisang kabirok na. Anya din nangagkulak ay? Mangtad ka iti 10,000 kinilisa? Oy, kaila bakit? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kano ni nanang. Ni, dakkel unay ti 10,000 lakay. Dahil tang aruti bagbaking ko na. Kasano nga rod daytan? Diyak ka mo, tikapsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na tikayat na. Makisarita ka manan. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan, ano man lugaw. No ipilit na nga tikayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Paras ko Talagang agaba kami no ipilit na tikayat na. Feeling bus mo dito kapsat ko. Ay, makapabanugmat. Apay nga itakala ang anagaway sa anak ko. Ti kunam kanya kat agpalingki kalaang. Di magasak iti ayanda Manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyarda dito'y balay. Ay, day tatijak amo, nanang. Ay nawaw, apay matakasta. Ay na, bayan nyo, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. Doa si dagla kumati ayanda. Siya kung timapan ichay. Ay na, orayan nyo nga isuda ti umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay no mailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang, Lisa kandakan. Ay na, agi amanak, Uncle Goryo. Anyan kami ng tigagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay, wingag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anyan ang iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, Adutin yung kat kinative amanok kaw. Ang mga no kasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagorderak.
I-deliver dan to ije balay inton Sabado. Ay nawaw, gastos sa ti gasta. Gastos a talaga. Ngam di bali, taad damot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo ang nagluto kayo. Ay na, saanan angkel? Isupay kit di apakabanlugan. Kas na kunak itayan. Pansit laang ti iluto mi. Jay daduma kat i-order milatan. Da kayo ha? Nganya ti desisyon yung magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakaawag ka ba? Anyat masapol mo. Ay nawaw, jay 10,000 ngay a contribution mo. 5,000 lang di maitid ko. Ay nawaw, 5,000 lang? Ay unay kan Manong, 10,000 matin balakyan ka. Anya nga ron ti maaramidak mo dito lang. Ti ka ba ilan ming itid? Ay nawaw, agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't nga ming oras simple lang. Ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni Nanang. Di mo lang arudan makumusta, imutampay. Ay unay kan Manong Joel. Amo mo ti ka sa sahad me. San kami abak nang? Mawatan mo't siguro ni nanang layta. Agbain ka mat Manong. Ay nawaw, kunam atawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni Nanang dito'y balay. Imutampay laang manan. Ha, pagbabawyam to dayta kunak tumat Manong. Agkalma ka lang ang Joel na kay. Makapaasar mo't gamin dahi dyan kabsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana ah. Ipili naman nga ron ti kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan ang masapul nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ron ka ti kaya na. Sigurado anak orderin dahi dyan. Anya, Nagadupay ka di nga ibagpagana. Imutak ka nun ni nanang. Kadyak lang nga ron mabisita di balay. saan mat akin na imot ti kas Jacob? Yaka mo iti dahi dyan kabsat ko. Di na namaan nga pakitak pa iti kasangay ni nanang. Jack mat makita ti kabsat mauli sa anak ko. Uray ti ipag mo, awan mat. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay nawaw, itagyaga po at ita umay kat birthday kita. Sa bali mat ngamin ti ugali day di Manong Joel Nanang. Apay ka di aya. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag Nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay nagregatan ti kastoy. Saan tayo matan ang makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag Nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaisong na nga ing may dagiti kukumari yo. Dak ba't makita ti kabsat mauli sa kanakan? Ay na, saanan nga umay day jay ang kalgoryo. Ay nawaw, espesyal nga daw ti inayaw ng di day may. Ita niya gabaw. Ay na pride ah. Hindi eh. Imutan nakit din ni Nanang. Mabusurak launay kenkwana. Awan lang arudan oras na amang bisita ka ni Nanang. Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni Nanang. Maganduawan ba ti kwartada? Ay na, itala ang adumawatak iti kwarta kenkwana, angkel. Narigat ngamin tagsapul iti kwarta ita panaweng. Nubay kasta, may dalat na kumaa. Day takot nga rut, angkel. Nukas jay matlang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta akanakan. Numang nagdinanang nyo dayta, maladingitan mo tina. Maday! Oy, lakay, anyat orasan. Sa anak nga ron amapan bakit? Apeng ipilit mo ya. Ang mga nusap-sapulin na kanina ng ichay. No imbaga ka sa anak amapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamat akasta ah. Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadyang lisan, makita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat ko maano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako. Sa anak amapan. Ano kaya't mo? Di oras sikan tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga Nanang. Nanang, mangmangagyo ka diti ibagbaga? Masado ta ka mga nanak ko. Ay nawaw, iti anya aga po adi kay mangangay.
Tanda ka di sakit tinakam tikabsat mo kanya, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamot ti ibagbagayo, nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Saan pa'y nga imay idi birthday? Ay, kuha, nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel? Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot, nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patagpayan ti trabaho na. Namisyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit, nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Lisa, nakaw. Nagsakit. Awan ka di ti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Awan mo't kiday ka na kan. Apay ko ma. Ay ko, mabalin asarong karan nyo mat ni nanang. Ha? Apay, hindi tinapasama kita inayaw. Ay, sang kadamag nangarod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam ani manong mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. Nood dati parikot yung agkabsa. Agpinakawan kay kuma. Kinumabalik ka di yung iraman ti inayaw. No kasano ngamin kat... Ay, pada kayo ka nagbintaw. Nagadugang ibagbagam. Di mo ipilit nga gastos kayo itidakil para iti birthday ti inayaw. Di mo Joel, di namit ko na sa rungkaran ti inayaw. Ay, papada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka di ita? Apay palay. Anya ti baga? Kailiw na kan ni nanang, Manong. Anya kumita. Amok nga adda saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arasunday ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko into sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan to man. Ay na, pangaasim kumamot Manong. Umay mo matpasyaran ni nanang, tanay, kailiw na kan. Anya ti gagara yung Uncle Goryo. Kahit kalaing aka-istorya, Joel. May papanitan niya, Uncle. At damit gayat ti di yung nagkindaawatan di kabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat no daduma? Nupay kasta, bisitahan lakta kumati inayaw. Nood dati di yung nagkindaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagpinakawan kay ki di kuma. Ha? Naragragsak ti biyad. No awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw. Iti kasta, kit masulba na dagos. Hanggang narigat ka sarsarita da dya, babayang Uncle. Nakasalita kung tikabsat mo kanakan. Basita ba naglaing day ka? Nalaka masolusyonan. Iswa di yung kumanpadaklin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, nanang. Ay, agyaman ak launa ay Joel anakaw. Agyaman ak ta sinarungkaran ak matlaangan. Pasensya kayo, no saan kami nga imay, idi kasangayaw. Nanang, pilita dapat perdigayang. No apay nga men, adi kay imbay. Inururay kayo iti daydingal daw. Ang talagang ngamin ti parikot may, nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay. Tinapatag itakat nagpasyar kamot lang nga nanakaw. Hindi kailang asawam ngay. Ando ti trabaho na ito, nanang. Umayto ka no intong day off na. Sigurado na ita. Uwin, manibo dita. Linawasin na sa lungkaran kayo, tapno di umot ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay da ita, Joel, anakaw. Kaya't ko launay. Mayat ti isam ni nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay, Manong. Nadlaw kong matlaan dito ating ko. Ay kat umay kayon tumanan agpasyar, ano mawayaan kayo, Manong. Uwin, umay kaming tumanay. Adong tinagkurakan, nanang. Ket ko ti bumawi kong kuana. Ay na, agyaman naklaunay, ta naka-ameris ka matlaangan, Manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni nanang. Aywan gayam, pasensya kan ay, tiin sawsawang ko idikin ka. Okay lang, ating ko. Tinapatag at nakamiris ka matang. Uwan, Manong.
Dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw dawatak idi kada kayo. Maunata ka kahit mga bunggati ka sa akin ni nanang. Gaminton sumarunong, di ko makabailan tayo akastuso natin ko. Uwan manong, saanan ang maulit dayjay? Sige, pakata nga rin. Dapat namin ti trabaho kintun matamtama. Siyak ti night shift ita. Sige manong, di uliwayan ti umay agpasya dito'y balay ah. Uwan ading ko. Ay nawaw. Di ka patanagan. Ikan mininanang iti oras. Tapno saan agumurgura. Ay, nawaw! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngamno agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adto yun ti kapi nga impagatang mo, dyan na kapitana my friend. Agyaman at launay, Pauline. Ayun gayam, kumusta ti budget ti trip to Thailand tayo nga opisyalis ti barangay? Naaprubaran ka di mo laang. Saan pa'y? Ngum amok ang maaprubaran to dayta. Nasya at mo nga rod, ano kasta? Maatindaran tayo ti seminar ijay Thailand, kan makapagbakasyon tayo iti libre. Aywan man ah. Magagara naklauna yun, friend. Oray siyak mat a friend. Seminar in Thailand ko naman. Zero gastos pa, tadamat ti budget. Saan a kanya-kanyang bayad? Siyempre, adamat pundo agastusan tayo. Di bali tadamat seminar na day chay. Udno ka day, tinadamag ka dyan na anak ka. Ay nawaw, anya maninday taan na damag yo, tatang. Adda ka no mo ti trip to Thailand, dagiti opisyalis dito yung barangay tayo. Ay uwan, pudno day tatang. Ay daw, pundo manay, ti barangay ti kastusan niyaw. Kapilitan adda basit a seminar na day chay, tatang. Seminar para itay. Basta seminar para iti pagsayaatan ti intero a barangay. Masapul nga raw nga ijay Thailand ti paparan niyaw. Saan mabalay nga uray dito ilatan tapno les gastaus? Ni tatang mat, may mayat matlaang no ijay Thailand ti seminar. Tapno makapasyar kami matlaang ijay Double purpose ko naman. Ay nawaw, di kay agbaid-baid. Pundot ti barangay ti gastusin niyo para ti kakastabanag. Adda seminar ng atendaran mi ko na lang arudan, tatang. Tapno addamat maisuro mi akadagiti bumarangay. Pagsayaatan matlaang ti barangay ti kastoy nga aramidan mi. Pagsayaatan ti barangay, wano pagsayaatan nyo lang nga opisyalis. Aday bagaken ka, Elsa. Anya dayta, Nana Marina? Adda ka no trip to Thailand da kapitana sika. Trip to Thailand? Won, makiseminar da ka numiti chay. Kadwa na dagiti kagawad nga. Anya? Nay, pangalaan da ngay ka no, itigastusan da. Ay na, di mon saludsuden no sa dinaw. Ammo tayon dayta Ay nawaw, naglukon. Kay kayat dama nga minti out of country a seminar. Ay sos, amangan mat no saan ati seminar ti gagara da ijay.
Ang mga nurasundalaang dayta a seminar. Kastamot lang ti atap ko, balasan ko. Para seminar lang, aggastos da kiiden, iti dakkel agatan. Ay sos, saan ang mabalinti kas tangar aramidan dagita at tao? Agsaysayang dalaang iti pundo. Hay, talagang awan pagbaliwan dagita nakatugaw. Ay nawaw, apay kastabot ti bagbagam el sa bakay. Apay ka di aya. At da kanumot seminar da kapitana iti Thailand. Anya? Sigurado apundo manan ti barangay ti gastusan da. Anya ti seminar apa panandaya. Dayta ti jak amulakay. Basta seminar kanumot. Noan niya dayta a seminar aya. Apay ang masapul ng aggastos day ti dakkel para lang iti dayta abanag. Ay, dayta nga rod kat. Amumatan dagiti opisyalis tayo. Dayta lang agsaysayang iti kwarta asaan damot anagrigatan ti paglaingan da. Naimbag pa'y dagiti opisyalis da di da kabangibang a barangay. Apay magbakay. Kita kat napapintas da ti barangay da. Ngamen, nukasta nga adda seminar kat ijay syudad laeng. Wenno saan, agayab da iti umay agpa-seminar iti barangay hall. Simple, ngamno kita ti barangay da, talaga nga asinsado. No kasta ko mati ka panunutan ti amin ang nakatugaw. Di mayat ko ma. Hay, amo pa'y man. Nuapay anangabak da pa'y lang amin Maasarak amang panpanunot ta pagintrisan da pa'y lang ti pundo ti barangay. Naimbaglangan, tanasalaw ka, kapitana. Adda ka di masapol mo, Elsa. Anya di nadamag ko? Adda ka numot ti out of town yung opisyales. Daygi ka di. Wen, pudno tinadamag mo. Adda seminar nga atendaran mi jay Thailand. Di kat dakkel manan ti gastos. Ay nawaw, kasapulan ti dakkel a budget tataylan mat nga rod day jay. Saan mat amabalin a pagpagnaan mi? Anya seminar day taaya, kapitana. Apay masapul nga ijay Thailand paylaang. Naggastos mat unay daytan. Dakkel ti gastos, ngam para mat iti pagsayaatan ti barangay tayo. Pagsayaatan ti barangay? Katuan mat, awan sa bali a pampanunutan mi, no di ti pagsayaatan ti barangay tayo, Elsa. Ay nawaw. Adda good news ko kan ka, friend. Pugtuak, kapitana my friend. Approve ti budget ti trip to Thailand tayaw? Naalam, friend. Naimbag man ta inapruban da. Una, tamaki seminar da kanumot lang. Ay na, kamaudyanan na. Makapag-Thailand mo laangan da tao. Finally, matungpalan ti arapaap ta makapasyari jay, friend. Sawadi ka, Thailand. Ay nawaw, nagpractice ka mat gaya mat, friend. Siyempre tapno adda mat ti amok, no adda ako ni Jai. Mayat dayta, friend. Ala, rugyan tan ti agim pake, tapno nakasaganan ti amin. Ay nawaw, anong tamaleta dyan na anak ka? Ni tatangmat, anya ti mapanunot yu ayan no makakita kayo iti maleta. Agabrod ka? Ni tatangmat, syempre, matuloy ti seminar mi ijay Thailand anya. No kasta, ituloy yun ay ta seminar. Ay nawaw, apay ko maasaan. Thailand ko naman. Makapasyarak matlaangan ijay tatang. No apay mo't nga may namasapol nga aggastos kayo pa lang itidakil agatad para lang iti seminar. Anya ko matipagparikutan nyo, tatang. Kat saan nyo mat akwarta ti gastusan mi? Wayne, saan ko akwarta ti gastusin yaw? Ngumpundo mo't ti barangay. Ni tatang mat, imbes ko maamaragsakan kayo. Ibusin nyo ti pundo para lang ka lang iti awan kas iskan na abanak. Di kay mabutang, linton madamdama ki triple ti karmayaw. Anyat makunam, friend. Mayat ti agbakasyon dito'y Thailand, friend. Kasla mayat pa'y ki di ti agna dito'y. Sika ano kayat mo ti agbati? Agsubli ak tulaangan no adda kwartak. Ayun gayam,
Kita akman dagiti pictures kan video tayo iti cellphone mo. Mabiit laang tagpili akpay iti i-post ko iti Facebook. Mangiposak man iti ladawan tayo dito'y Thailand. Ay, piliyom tay mayat. Hindi ka kadi madanagan. Pilyat tay napintas aladawan tayo. Tapno presentable akitaan. Apo, mayat tipos day di adyana ah. Ay no, bigbigatan ba kayo? Kita am tipos na iti Facebook na. Kasla nagbalin mat at travel ti seminar nga ibagbagada. Ay, huwag nagpaisaw. Kita am. At dapay video dagiti lugar anap na pananda. Agasam man, day takit din a bakasyon ti pangus-usaranda iti pundo ti barangay. Seminar kunada may. Seminar? Ahaw, jak amua. Napandakit din nagbakasyon Rason dalaang day ta a seminar tapno makapag out of country da iti libre. Agasam man day ta post da. Day tangarod kat Nana Marina. Jak amua no pudno a seminar ti makagapo no apay anapan da ijay. Kaslasan mo't ngamen. Nga rog. Simple lang a seminar. Ngam no apay ang masapul pay nga ijay Thailand ti pagseminaran da. Mabalin mo't adito'y lugar tayo lang. Mangalad ako iti guest speaker. Makitam day ta akinalaeng dagiti opisyales nana. Ay, rimwaren ti pudno akulay dagiti tattao nga imbutos ti kaadwan. No maminsan mo't ngamin dagiti butante. Basta sikat, sige damat asige. Kasla di damat agpampanunot anasayaat. Ay, anya nga ita, sayang ti tax abay bayadan tayo. Wan, saanak ngagtrab-trabaho. Ngam saan lang ngamin at isweldo tayo ti adda tax na. Ay, pudno ta na kunayo nana. Uray awan ti permanente at trabaho tayo, agbaybayad tayo latta iti tax, taado ti klase ti tax akunada. Value-added tax para kadagiti taxable goods and groceries. Kanda dumapay ang masapsapul tayo. Una, inayon mo pa dagiti bayad tayo, no kasta mangala tayo iti papeles iti government offices. Nagado ti source of fund ti gobyerno, nga masaysayang lang, tasabali mo't abulsa ti papapanan ti kwarta. Day tangarod kat, nana. Adalat ta dagiti matino nga opisyales. Manmanuda mat. Masapol ang maamuan dagiti masaknan ti kastoy ang mapaspasamak, nana. Saan amabalin nga agul ulimot tayo laang? Elsa ba kay? Aba kasi mo tipos mo iti Facebook. Apay? Da kapitana dyan sa mo ti patamaam. Aywan. Talaga apara kadakwada day ta apos lakay. Agraraman dakit dia. Kasanunod ang randa ka. No mapasamak day ta, di amu tayon, guilty da. Mayat matlaang no kontraan tayo dagiti kalukwan dagita nga opisyales. Awan kit di babaing da mangigas-gastos iti saan damot a kwarta. Sa bagay mo't kiti Tapno amumot lang dagiti kalugaran tayo. Ano niya ti mapaspasamak iti pundo ti barangay. Wan, saan mo't amabaling nga agsaysayang da ta saan damot a kwarta day ta? No agul ulimag tayo, awan lat amok ditan. Dumakkel ti ulo dagita buaya. Si kakit di mo't bakit. Pudno mat lakay. Buaya mat gayam ti daduma anay butos tayo. Ni, apay akas sa tilangang friend. Kasla ada na dagsin aparikot mo Ay, makapaasar mo't dadyang Elsa. Ay nawaw, apay ni Elsa. Di mo nabasa ti impose na may papan iti seminar tayo dito'y Thailand. Ada impus na aya? Adda, awan ka no ti babain tayo amang igasgastos iti saan tayo mat akwarta. Ay nawaw, nangalaan na mo't ititurod na amang ibagbaga iti kasta? Day tangarod, pabida man nga minun. No kayat na mo't ti free travels, di agtaray mo't nga opisyal intun sumaruno nga eleksyon? Una, agsaga na day jay ababay. Urayin na, ti panagawid tayo. Kumusta ti seminarya o ibalasiw tao dyan Ay, makapabanog tatang, ngumayata na enjoy ko matlaan.
Muyo ka day, ada kayo ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Ti-post ka din ni Elsa ti dakdaka mate nyo, tatang. May sapay day day. Nabasak nga rod ti post na kat talaga nga agpakalaing. Dakil unay mo ngamin ti budget yaw. Para seminar lang, masapul nga iti adayo alugar pay. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga importante matlaang dayjay a seminar, tatang. Para matlaang iti intero a barangay dayjay. Buin tulong yulat ta kuma kadagitag kasapulan, di mayat kuma. Naasar dagiti kalugaran tayo. Ta nakita dati impos mo iti Facebook mo. Nagadung ammo dagita at tao. Imaya tanapatid ti bagakken ka, Elsa. Anya day ta, madam? Mabalin ka di nga i-delete mo ti impose mo iti Facebook, ah? Saan anasaya at abasta mangi-post kayo iti kasjay? Apay, mabuteng kayo ama amuan mi ti pudno nga aramidan nyo iti pundo ti barangay tayaw? Na, awanan ka iti bain amang ibaga iti kasta kanya. Saan lang asyak ti agreklamo, madam? Adu kami. Kan saan kami nga agsardeng aging gaarumwar ti pudno? Anya? Saan ang mabalinti kastangar aramidan nyo? Agsaysayang kayo lang iti pundo. No kasta, napan ni Jana iti ayan niyaw. Ay, wala na. Ti kayat na kat i-delete ko kano ti post ko. Ay nawaw, di mo patpatyon ti bagbagaday ti a babae. Feeling busmaden ah. Mabutang lakit di dayjay, nana. Karbangan tayo amaamuan, no anya ti pangigasgastusan da, wano pangus-usaran da iti pundo ti barangay tayo. Pudno launay tanakunayo, nana. Ituloy tayo kit dilata ati makisarita iti opisina dagiti masaknan inton bigat. Kayat ni Bridget ti sumurot inton bigat. Ay kat isurot tayo, anana. May mayat kit di ano adu tayong agreklamo tapno maalarma dagiti awanan baen. Katsapay la kumata tumulong ti tao anam namaen tayaw a makatulong iti parikot tayaw. Ano dyan ang pagsasaritaan nyo? Grupo kung kunayo, mat Elsa. Grupo may matalakay. Grupo may amang kontra iti kalukwan dagiti awanan baen nga opisyalis ti barangay tayo. Saan nyo mat siguro apakay sagmakan deta pakay? No adadakas ama pasamak kada kami, amu tayo na. Adu kami matkit di alakay. Kasapulanan nga agsao tayo, tawan ti mapasamak, no di tay kontraan ti kalukwan da. Okay, bakit? Mayat magkidi deta na panunot yaw. Barang adda ti pagbaliwan da. Matalaga naklaan, tamang ano dahi tagad iti pakay sagmakan tayo. At may sagmak ti lugar tayo, no dagiti buhaya ti agare, lakay. Kasano da ito yan, friend? Uwan nga rod. Diyak kaya ti maibalod. Ano na iti aramidan tayo? Anya nga tano agpatulong tayo kadagiti amamu tayo. Ado matindag iti gumurgura kada tayo. Wano saan? Aging sasakit tay latan. Anya nga iti baga tayo kadagiti tattao. No agdamag da may papan iti seminar tayo ijay Thailand. Agulimag tay latan ah. Saan mo't amabalin nga agulimag tayo latan? Amangan no panunutin da agilti tayo. Ay, Jack amon friend. Basta siyak, Jack kayat ti mabalod. Hay na, kamaudyanan na, maaksyonan matlaangan ti reklamo tayo, nana. Wag balasan ko. Naimbaglaang tadalat tagayam dagiti matino nga opisyales. Sapay la ko mata agbaligi tayo. Iti kasta ket madusa dagiti rumbang amadusa iti pagbaludan. Iso na laang tanoagin sa sakit damanaan. Amangan no saan amay balod dagiti awanan baen ngagsaysayang iti pundo. Pudno dayta, nana. Oray iti national level mat ngamin ket aglemengdan. Wan nga raw agdrama dan tumanaan. Nupay kasta, ituloy tayo latta dayto alaban, nana. Di tay ipalubos nga utwan da tayo dagiti tattao asuswilduan tayo. Sa bagay, no pagtitinulungan tayo dayta, dakkel ti tsansa ngagbaligi tayo. Wen, adda Diyos ang makakita ka dagiti mapaspasamak, nana. Ay, nawaw! Ibutos tayo, dagiti opisyal nga amo tayo ang mapagtalkan.
Kat no adaman makita tayo nga anomalya, di tayo agbutang amang kontrata karbangan tayo dayta. Nang runa no kamalimutan ti aramiden da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day talaang ti umay mo ibaga, Marilorna? Ti may papan iti nobyom anam-amom iti Facebook? Wen Marisisa. Kita man ti ladawan na, Mare? Ay ko. Awan ti naisip ko aladawan na iti cellphone ko, Maray. Okay. Nakita yo ka din ti tunggal maisa iti personal, Mare? Naminsan laang, Maray. Idi nag-restaurant kami ijay syudad. No kas na nga rod, di mo pa'y nayam-am mo ken ni Tata Ador? Day tati saan pa, Maray? Among ka day. Inikanak iti pagplitik idi nagsabat kami ijay syudad. Oo, di mayat. Saan ka unay anagastusan? Saan, Maray? Isumot laang ang tinagbayad iti kinan may. Ay, galante nga rod. Ano kasta? Pudnutan ako na, Maray. Managparabor day di atao. Nagasatak-launay kinkwana, Maray. Yung kita amare. Ang mga nugundawayam ti kinaimbag na kan ka. Hello, Dilio. Abe, kasta ti tono ti boses mo. Ada ka ti parikot mo? Diyak amo no kasano nga ibagakeng ka. No, da ti parikot mo. Ibagam lata. Abangan no da may tulong ko. Ni tatang ngamin. Apa ni tatang mo? Na ospital manon, kadakkel agat at ti kasapulan may. Ada ka no nadagsan a sakit na. Kat no saan a masigod. Amangan no isunti ipatay na. At dati kwartak dito manuti ka sa pulan nyo aya. Ay nawaw, saanan Dilio? Nakababain mo't no si kapay lang ti aggastos iti pang pa-ospital ni tatang. Okay lang kanyak. Nubiya ka may. Rumbang lang at tulungan ka. Sigurado ka? Wen, isen mo lang ti Gcash number mo. Taisen ko ti kwartakin ka. At damat siguro pangikas autam dita. Adamo kide. Agyaman aklaunay Adelio. Agpakada ak nga rudan ta aginanaak pay. Ag-message kan tulat ta no maisend mo ti kwarta. Ay nawaw, uto-uto mo gayam day ki Adelio. Basit lang ang adrama, patsyan na adagusan. Sa di naman yung tilakad mo si Galorna. Ay, saan mabalin ang maamuan ni tatang ti maipapan iti kwartang ensin ni Dilio? Amangan no isupay ti mangibuking kanyak. Ay nawaw, okay ka lang ka di Lorna. Di mo mutsungbatan ti sa lunsod ko. Ay, kwa tatang, ada ilakad ko di sentro ita. Anyang oras ti panagawid mo? Diyak pa'y sigurado. Mamnikat ka ka din. Saan pa ay tatang? Mga anak tulat tayo jay Nanginan sa amot tila ako dayjay. Siya kun ti makaamo amang ibirok tatang. Inakong. Naikasaot mo ka ditinsin ko kwarta keng kalon na. Wan, naalakon. Nasayat mo't karon no kasta. At ka di pa ni tatang mo yung ospital? Wan, saan pa'y nga rod ang nakarwar? Mabali na makasarita. Agkakapsot mo nga rod. Mangisag kan to nga ron itiladawan na ha. Wan, makita inton madamdama. Di mo liplipatan tag-message kanya. Tapno ang mukmat no kasano ti kasasaan ni tatang mo.
Wan, di ka madanagan. Mausar itinasaya at aba nagtikwarta nga inted mo. Agyaman nakmanen dakkel atulong ti kwarta nga inted mo. Awan na nyaman na. Basta siga. Aday ta. Naisuot ko ti bestida kan boots a ginatang ko ijay sintro idi kalman. Bagay ko gayam ti kastoy akawis. Ay nawaw. Dahita ti isuot mo, amapan makitangdan. Lorna. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo ang mapanak makitang dan, tatang? Sa dino nga ron ti papanam. Ada tilakad mi itigayom ko ita. Sa dino. Ipadas mi mamut ti ag shopping. Anya. Agpasalon kami laang no dapay oras. Sigurado arabiin taon ti panagawid ko. Nangalaam nga iti kwarta gastusan nyo. Ada ti kwartak dito anya. Awon gayam. Ikan kayo iti sangaribo. Tapno ada igatang yu iti meriendayo. Para kada kayo reta tatang. Nangalaam iti kwarta. Awanan ti adu asa utatang. Sige, agrubuhat akon. Da kayo matan ti makaam mo dito'y balay. Ay nawang, kasta tibadong amakitangdan, Mari Lorna. Saan ako na makitang dan, Maray? Anya, sa dinong arod ti papanam. Mapantag shopping, Maray. Saan ang mabalin, Mare? Sayang ti may sang aldaw ko. Bayadak ti tangdan mo iti may sangal daw, Maray. Ha? Alan, Maray. Pangaasim takadoan nak. Itangal daw laong matkit de. Yak pa'y sigurado no umanugot ni boss. Makisarita ka anasaya at kinkwa na, Maray. Di ka madanagan. Takas ko nak itayon. Adat itid ko akasukat ti tangdan mo itangal daw, Maray. Di uray times to ti itid ko. Oh, dilugi kan, Mare. Lugi? Ado ti kwartak, Maray. Si kaki dimot. Nag-text ka din ni Manang musulingkan ka, Dilyo, anak ka. Saan mo't nanang? Apay ka de? Jay utang mo kanukan kwa na. Kaano abayadam? Sapay on kwartak ita. Ay nawaw, pangipipanam iti kwartam. Ay kanayon laangan nga awan kwartam, kat agsusweldo ka mag. Ninanang mo't. Ay agtal na ka mandilyaw. Amok amamindwa iti makabulan no agsweldo ka. Ibagak man layan tapno di kay agduado kanyak. Ipagam ngamin at apno amumi mag. Nang tedak iti kwarta iti nubiak nanang. Anya, inikam iti kwarta tinubyam, anam na minsan laang anakitam. Masakit ka nung aron ni tatang na. Ay kat i-confirm mo ano pud no ang masakit ni tatang na. Ang mga nudi mo amaw, kat is-is ka man nakagaya man dayjay ababae. Lorna, sa dinutayan mo ita. Adaak dito'y ospital, Delio. Apay ka, day. Anyang ospital nga minang tinaka-confine na ni tatang mo. Apay ya. Sarong karak ko ma. Ay kwa, Delio. Si kaki dimot. Uray di kan umay. Isupay ki di apakataktakam. O kilaang mo't kanyak. Kaya't kumot asarong kara ni tatang mo. Nangruna pa ita ako ng ospital. Saanen, ta mga ma-discharge matlaang ni tatang itaalawas. Okay. Awanan ibagam? Agpakada akon. Tanay, masapul nga si kaswak pa ni tatang ko. O sige, umawagak tumanan na mawaya anak. Agan-anad kayo dita. Asino di kinasaritam iti cellphone mo itay, Lorna? Tigayam ko, tatang. Kanya nagsaritaan nyo aya. Apay masapul nga umadayo ka. Ti maipapan iti tangdan mi, tatang. Matlagayam. Apay masapul nga umadayo ka no tangdan laang gayam ti pagsaritaan nyo. Ay nawaw, nakapsot nga ro ti signal dito yung unag, tatang. Iso aya. Ay na, awanan ti adu asaludsud. Ada tilakad ko ita, iso adi kay manaktak. Kaano lang iti nag-shopping kayo? Ita rumor ka manan. Awan ka din ti plano makitangdan. Para laang kadagiti awan kwarta na day tatang. Anya? Kahit sinarungkaram ka di mo ilaang ti amatinobiam ana ospital dilyaw. Saan pa nga rod nanang? Ay nawaw, apay ngay. Di mo't nga rod kahit ni Lorna mapanak ijay. Isupay ka no apakataktakak. Kan may sa, dandan ni ma-discharge da ka no yung ospital. Asino ta nag-text kan ka? Ni Lorna nanang. Anya man ti kasapulan na.
Kwarta manan. Salsaludsudan, nano adda ka no ti kwarta. Tama discharge ni tatang na, kat kasapulan da ti kwarta. Ay, kita Adilyo. Tiyan niya, nanang. Apay, di ka makadlaw. Di ka maawata. Ang mga nukukwartaan nakalaang dahi a babae. Naminsan laang anagsabat kayo. Saan ka day? Wan, Sakbay amang tad ka iti kwarta. Amum pa'y ti pudnaw. Di ka agbalin abulsat, gapulaang kan ayat. Taamangan no day tantaw, ti pagsangita. Mangantan, Marisisa. Marisisa. Mare, okay ka kadilaan? Ha? Ay, uwan. Okay aklaan mare. Apay nga rod akasta. Kasla na unag ti pampanunutan. Mas daawak lang amin mare. Anyamat ti pakas daawa, Mare. Kasla di kamot maibibusan iti kwarta. Ah? Talaga asaan, Mare? Pangalalaam iti kwartam ngay. Kanayon nga ilibre na. Si kakit dimot, Mare. Amumat siguro na. Apay akas na ti panagisa mo, mare. Di mo ibaga at tinobyong ti source of income mo. Shh! Kontrolong matabusis mo, Mare. Kas makitam kat adu ti tao. Kasano no mga data ibagbagam. Ay, makapaawan ganas ti mangan dito eh. Nagadulakit di nga ibagbagam dita. Mangan takik din. Apo! Umayak man! Yuhu! Umayak man! Sino ka? Anyo ti masapol mo? Naimbagngal daw yo, tata. Nadamag ko dito'y kano ti balay ni Lorna. Aywen, dito'y ngaron. Ngam awan ti anak ko ita. Remorda manin iti gayem na. Da kayo ka dito ama ni Lorna, tata? Siya karon. Sumrag ka. Gan agtugaw ka pa eh. Agyaman tata. Ita, anyo ti masapol mo ita anak ko? Siyak tinubyo na, tata. Nubyo? O nadagdagamat na kanya kakasta. Kinapudno na. Imayak dito lugar yo. Takayat ko amaamuan ti sungbat ti ado asaludsud ko, tata. Ti ko na nilor na kanyak kat masakit ti amana. Di maudawat pa iti kwarta kanyak. Ay nawaw, masakitak ka no? Kat no sa anak mo't ala ospital. Napigsaak pa'y nakong. No kasta nga rod. Inulbutan nak ti anak yo, tata. Naimbaglangan. Tanabirukak ti balay yo. Adda ako ang tatang. Tilyo? Siyak nga rod, Lorna. Anya ti aramidam diti balay? Imayak tagsingira. Ay nawaw, agsingir. Awan amok nga utang ko ken ka ah. Isublim ti kwarta nga intid ko keng ka. Apay ko mga isublik kat inted mo nga rod. Inulbutan nak. Ti ko nam kanyak kat masakit ti amam. Ngamsaan mo't gayam. Pangasim ah, tadi mo dadaulan ti aldaw kaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Kundited ka, intun kwan agsingir ka. Kalukwan, dilyaw. Jak ibalubo sa lukwan nak ta sino man. Sa anak agsardeng, aging gaamay sublim ti kwartak. Tandaan am data. Nakababain ka, Lorna. Jak ngamin amo ang mapasamak ti kastoy tatang. Nangalami ti kasta kinapuskul ti rupam. Tatang, Agasim nga ita inraman nakpay ti kalukwam. Awan ti amok asakit ko. Ngamapan mo kiti ibagbaga ala ospitalak. Ay naapo, di ka mabuteng ama ibalon. kusa nga inted ni Dilyo ti kwarta. Saan kumat a pinilpilit di tao. Wen, kusa nga inted na ken ka. Ngam nalawag mo't ang nagulbod ka ken ko ana. Isumat lagayam nga to ti kwartam. At damat gayam ang tilukluk ko matao. Naurnong tayo dito ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot iti nagbaetan nyo, Delyo kan Lorna. Ala, sikat ti umuna ngagsao, Delyo. Gaputa nagtalaga ken Lorna no biyak. Nang te dakiti kwarta ken kuana kapitana. Adtoy dagiti resibo ti kwarta anala na kanyak. Dakkel met gayam agatad. Wen kapitana. Naurnong deta. Nagtalaga ken kuana tanubiak ket ngarod. Ti amok ket pudno a masakit ni tatang na. Iso asa anak ka nagduado anang teg. Kat, anya ti kayat mo ama pasama kita, Delyo. Isubli na ti kwartak kapitana. Ay nawaw, apay nga ipabayad mo, kaintad mo nga rod.
Kusa nga inted mo ti kwartam kanyak. Saan kumot nga inutang day jay? Nang tadakin ka, tate amok ket pudno ti bagbagam. Jak amo na ito lang gaya mo ti kinaulbod mo. Isublin ti kwartak tapno malpason ti saritaan. Iti anya aga po asyak ti akparikot ita? Sika tinangted? Ita, ipabayad mo. No saan mo bayadan, paibalod ka. Anya? Bidot nga minti naramid mo, Lorna. Gaputa na singpot tinobyom, kandakal ti panagtalagnakan ka, ginundawayang batan. No siyak ti sika, may mayat no agbayad ka laangan. Mabalin ang maibalod ka iti kasta, ngay naramid mo. Kumusta nga, Delio, anak ka? Anya tinagsasaritaan niyaw. Bayadan ni Lorna ti kwartak, nana. Nasaya at matno kasta. Loko day jay a babae. Adamot lang bitot ko, nanang. Nagtalaga kadagos ijay tao. Inton sumarunaw, amumot siguro ti aramida man niya. O nanang, pilya ka na imbag ti babaeng ayatek. Tapno sa anak ama ilawlawan maray. Kasta di mo sayangan ti oras mo iti babae, kasta ti galad na. Mabalin ka di pa iti makitangdan iti boss mo, Marisisa? Mabalin mo't mare. Isarok nakman, Mare. Hay, una yan mare. Kumpurme mangamin ti kalukwan nga aramidam. Diyak mo impagarup amatikluak, Mare. Awanin masapol nga agagat ka, tapno mabayadam di utang mo. Kapilitan, Mare. Kapilitan ng aggagutak. Diyak kaya ti maibalod. Ay, makapabannog mo ti kastoy, tatang. Ay nawaw, di ka griklamo dita. Tabasol mo matlang no apay akasta ti mapaspasama kiti biyag mo. Aginggat kaano nga agbaybayad ak iti utang ko ngay, tatang. Awan sa bali apabasulam. Tabunga day tati kalukwan nga rabid mo. No, amukla ang akastoy. Awanan! Nalatawan day ta pa nagbabawim, Lorna. Mangan kagid din. Na makitangdan ka manen. Isupay nga ibayad mo iti utang mo tapno malpasen. Ay, nawaw! Ay, wanam ti panagtalak ti sabali a tao ken ka. Di mo gundawayan ti kinaimbagda. Tapno awan to ti pagbabawyam intundumtang ti mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.